mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange mu kagari ka Mbyo habereye ibiteye ubwoba byarishije benshi byashenguye imitima ya benshi. Iyi nkuru nawe nuyumva uraza kurira nurangiza wifate ku munwa. Natwe dufata iyi nkuru twarize turangije twifata ku munwa. Birababaje kandi biteye agahinda. Abantu bahahamutse, bamwe barwara imitima, bamwe bava mu byabo, abandi barirukanka barasara ku musozi nk'abasazi. Ubwo umuryango wa nyakwigendera nawo wasaze umwe, bamwe bagwa muri koma. N'umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko wasambanyijwe n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko. Uyu mukobwa arasambanwa kugeza ubwo uyu mukobwa yitabye Imana. Urupfu rw'uno mukobwa rwashenguye imitima ya benshi. Uyu mukobwa yari afite imyaka 15 y'amavuko. Uyu mugabo yamusambanyije paka ahaburiye ubuzima. Dore ko uyu mukobwa wamujyanye kwa muganga ari guhumeka insigane, ari kuva amaraso menshi, yapfiriye mu nzira ari kujyanwa kwa muganga. Uyu musore wese afatwa atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana bikamuviramo ingaruka. Icyaha yakoze ajyanishwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Bivuze ngo iki cyaha gikoze yakigambiriye gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, ukamusambanya ku kigero nk'iki ngiki. Abaturage bavuga ko rero uyu mugabo yaranyweye ibinini bya fenerega bimwongerera gutera akabariro cyangwa bimwongerera nyine gukora igihe kirekire, ubwo yasambanyije uyu mwana paka ahaburiye ubuzima. Ndetse ibi ngibi byatangajwe n'umuturanyi w'uyu mugabo watawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Avuga ko yamubonye ava kuri farumasi kugura ibinini byongera akanyabugabo. Mu kugura bino binini rero ngo umukobwa bari bahanye randevu, ni inshuti we nyine n'umuturanyi we ya hafi. Umukobwa bari bahanye randevu nibwo yamutengushye yanga kuza kandi yari yanyoye bino binini. Igitsina cye rero gitangira gufata umurego, bityo rero bituma afata ku kana ku ngufu aragasambanya paka gashijemo umwuka. Dore ko kano kana n'ubundi nako kabaga mu rugo iwiwe, hari ak'umugore yazanye akuye mu miryango y'aho ngaho y'iwabo. Nibwo rero byarangije agasambanyije birangira akitabye Imana. Umugore yahageze asanga umugabo yatawe muri yombi, abajije yumva ibyagiye mbere araturika ararira, nawe agahinda karamwica. Kugeza amagingo anga uyu mugabo asize umuryango w'abana babiri, umwana umwe w'imyaka 5 n'undi mwana wari ukiri mutonya cyane wari ukiri ku ibere. Uze ngo arafite umuryango w'abantu 4 nawe yibariyemo n'umugore. Aka kana niko kabafashaga mu turimo dusanzwe, kigaga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Bivuze ngo aka kana kari kuzamuka ku kigero cyiza cyane. Byarishije benshi, bitera gushengura cyangwa bishengura imitima ya benshi. Abaturage barize, abandi bifata ku munwa bavuga ko iki kigabo ari ikinyamaswa, ibintu cyakoze kigomba kubiryozwa. Bityo rero yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, yahise akatirwa igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Ngayo nguko hari ku itariki zisanga 15 z'ukwezi kwa 4 2026. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Ntibwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikurinde, iguhezagire, iguhereze umugisha ubuzima.